nan dam chon ha mo lungli post thongchimnak in nan kot kanet lai than na thong ni kum kulokum thum Vaupi ni lai li Zanlei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu jing kan chim ding mi thong pangtlang tar cheu khat na chu yida shi le ni tu mi pi riam tlai phule SAC ra shankar la ka daw nak achuak ra shang hlei ruk an thi Pazichi kwa SAC ra shang vanlong bum thlak nak in athi mi zala som ruk le pariat amphan Pakhuku SAC ra shang shyam tlai phu zala pakhat nak mun ta chiam poi an to anaka shyamngan an ka ra shang pani an thi ti mi thong le thong pang dang na an raksalai Ram chung thong yida shi le ni tu mi pi shyam tlai phu le SAC ra shankar la ka daw nak achuak ra shang hlei ruk an thi Vaupi ni lai thum jing swimilam pashala cheutuka SAC ra shang phuthen zala pakhat nak mun pakhuku khopi mai shyam tlai phu zanhi somnga la pakwa naka mi pi shyam tlai phu PDF ni shyam ngan in an ka na I minung hleiruk an thi te an langtar hi ka daw nak hi swimilam pani chungtluk arau I SAC ra shang na chu hnu leya an kir than te thai asi Kada unaka atel mi pi shyam tlai phu fan na chu battalion 346 shyam tlai phu zathum som nga le KNLA battalion 2 phu fan an si tia an langtar Pazichi khwa SAC ra shang vanlong bum thlak nakin athimi zala somruk le pariat amphan Sakan ramthen kambalu peng pazichi khwa SAC ra shang ni mi bu pi na hun chu ral tuk nak vanlong in bom atlak no na cha April ni hlei thum tianga athi mi ngak chatal in minung zala somruk la paret an si chang tia kan thei amun akal in athi mi na kong thlai na kan tu na tika pazichi khwa pong kam khote pakwa in an sinha atam deu athi mi chu in te khwa mi an si athi mi chunga kumruk ngak chatal in ngak cha minung somthum leng an thi chang atu tiang athi mi hi minung zal somruk le paret an phan chang hi chunga sizung phaknu a athi mi tal an siri lo mi cheu khachu an tisa a thek di cha a thei kho lo mi zong an na cha a an rok a vai von mi zong an tam tia hi mun a thian hlim nak to akal mi pakhat ni achim Hliam tuar mi zong minung som sari an si mi ruak kol le thian hlim nak zong pe zul in an toa tia kan thei Pakhuku SAC ra shang shyam tlai phu zala pakhat nak mun ta chiam poi an toa leo a shyam ngan an ka cha ra shang pani an thi Makoi ramthen pakhuku khopi SAC ra shang shyam tlai phu zala pakhat hun I ta chiam poi an toa leo a shyam ngan in an ka na cha ra shang pani an thi tia SGF pakhuku chung in ton vo ngai tu pakhat ni achim Vaupi ni lai thum jing swimilam pakwa tuka ta chiam poi an to leo a SGF pakhuku shyam tlai phu 88mm bom pakhat in an ka na I SAG ra shang pani an thi pin a ralboi pani na chungkhar hliam an twar tia thai asi hi ka daw nak a saka SAC ra shang pani an thi ralboi pani le an chungkhar hliam an twar tia SGF pakhuku mi pi hriam tlai phu chung in ton vo ngai tu pakhat ni achim Tuitan tiva chung tlanglong lam hleidon leomi a chansual nak achuak pani an thi pali hliam an twar Vaupi ni hlei thum Zanlei swimilam pathum la cheutluka kon pui khwa le khamrang kar lak tuitan tiva chung kal nak tlanglong lam hleidon mi a chansual nak achuaki minung poruk hlei in antla pani an thi pali ni hliam an twar tia thai asi Tlanglong lam hleidon mi chu chulhan chu tanglei in thilri chan pek kho nak asi hlei avun sau deuh tika thil choi nak se hi valei chunga an dir tar I thilri na chu thilri mang in an do ton chunglei in thilri an hnu leo a an hnu mi thilri chu atla sol I tanglei thilri chan nak cha a an dot mi hlei an an chi I panhi an thi pali ni hliam an twar tia an langtar nun nak liam mi na hi kolasip mi PC in a chaklat nak an tu an hu na in an khwa bengala an kot na tia thai asi Bible siang en akai mi chin minau pasari minipur palik ni an tlai na SAC chawza sina thong an than Bangladesh rama Bible siang en akai mi chin minau pasari na chu April ni lai khata minipur peng imphal khwa an phaka palik ni an tlai na I SAC chawza sina thong than nak an tu achol na tia kan thai Chin Minau Pasri an tlai nak na kong chu ZYA Zomi Youth Association Minau sina thong than le bom hal nak an tu an hai zana an tlai nak na muna kal in an chimpon piak na tik a chun SAC chawza sina thong than nak an tu achang cha a an tlam atling lo Minau pasari an tlai mi na chu ZYA Minau ni an vaton man na I an her mi thil ri tlom pal chu an bom man na
Minau pasari chu Sajawa Detention Center a an kwatna lai tia thai ase. Chin minau pasari tlai atong min ha hi Jingnun eng, Suan Khan Khai, Ninglun Kim, Thanglam Chin, Chin Suan Sang, Kim Sian Khai le Jingnuam Vung na an si. Sajiwa Detention Center chu Myanmar minung tlai mi adang te in an chia nak na hun pakhat ase. Ma mun na Myanmar mi zathum tuk an chia chang na Myanmar mi na ni abik in India ram Manipur pengle Imphal le kal a irarin eher na kong ZYA minau ni thaitar nak antwa. Tu zing